Utangnya berapa, Neng? Mun menang jujur, utangnya na pengen 2 juta doang, Neng sabar ku sabar bae ngeuneuh tingkah manehna. Oh, geus anu bayar. Maaf, Neng gak mau ngerepotin biar ini urusan Neng aja. Bener atuh, Neng. Mah ikhlas ngebantuan Neng. Gak usah, kan ini masalah Neng. Neng Alfi, tiba aja nggak jodoh mau kemana? Arepi, Ani ngeliti kejauhan, Neng kredit tagih hutangnya. Iya urusan Alfi kumaha, kasihan aku mah. Tuh tenang, selagi ada Repi mah urusan mah kelar abis. Ya, geus atuh. Yang saya Repi ya, arek kasawalang ngebantuan Abah. Oh ya guys, jadi denger ribedan doang. Ulah gitu tua, Ya guys ya, kuadi bayar, arak 2 juta, 10 juta kayak kuadi bayaran. Tah, kuaing bayar. Ayo Neng, itu juga. Kan Tiara ditinggalkan sorangan lu mau ngajak, mending balik. Lu mau gombal ya? Wah, ente endah ya cewek. Aing ngaledek pajarkeun gombal. Tinggalkeun ku aing lah. Abang mau kemana? Mampus lu gua kerjain, jauh gak jelas. Woi Ci, lagi apa lu? Enci muka lu segini cantiknya kayak artis Korea. Biasa aja kali. Tadi gua liat lu sama cowok siapa sih? Tahu tuh cowok nggak jelas ngajak kenalan. Cakep nggak? Kenapa? Lu demen ya? Neng, lu paculahan teu. Nah, mirip om itu. Mirip bapak lu tuh mah. Neng, kalau ngobrol lu paculahan teu. Tadi ditunda ti dieu gara-gara mbak lepas kemana buah. Udah lihat Nya geus, Neng, ari teu nampo mah. Ya, rapi amat. Mau kemana lu? Biasa nak, mau nongkrong nih. Siapa tahu ada cowok yang nempel. Lu emangnya cowok lem Aibon main nempel aja? Haha, bisa aja lu. Mau ikut kagak? Ya udah, ayo bete nih. Weh, dan sia ka mana? Kerja Inggris yo, Rapi amat gitu. Tapi lah. Kan sia kerja pakai sendang, sia kerja naon Kayak aing tangguhan, nya aing salin heula. Jadi bae tangguhan. Malah langsung leumpang jelas atuh budak, jangan lihat kelar aing ngomong. Ya aing serapi hayu. Orang kerja. Kalau emang kerja naon sih? Riz, aing kerja bakti di masjid. Aing mah toblo. Aing mah dandan rapi, besogan aing mah kerja, orang kerja bakti. Riz, ngomongin sama liur. Liur aing. Aing sia-sialah. Ya, Sinda aja tadi mah. Kadang itu yang ngomong Apaan sih sia gandeng bae? game bulunek nelen lagi. Gandeng sia. Rit aing gede tuh lah. Hop, galudug dah. Bentar. Sinda mana aing nanya. Di imah meureun.
Diangkat mereka ditu sih. Hi. Oke, segera rajit tah HP. Suwe sia. Duh, bete banget sih gue di kampung. Coba kalau di kota, mungkin gue udah jalan-jalan kali ya. Andainya aja ada cowok ganteng. Ya, orang ganteng sejagat raya datang. Najis lu lagi. Nah, Neng, kagetnya ningali kegantengan A. Pede banget sih lo, enak bang liatnya. Wih, enggak lah katu Neng, kayak leungit gelisna. Emang gue cantik, kemana aja lah. Wih, Neng, biasa be. Awas ke Bogor ka deh. What? Coba ulang, tadi lo ngomong apa? Cek AA ge, awas Bogor ka AA. Ngimpi kayak gak ada laki-laki lain aja. Lain mimpi lain naon atuh Neng, teh mah perburan keneh, nah mimpi. Ya Allah, gue kan pergi. Kalian lagi naon sih? Ih, apaan sih lo pegang-pegang gue? Ah, Maaf Neng, ya tadi refleks jangan Neng dek labu. Wait, sejak kapan di situ? Tadi cikeneh, kalian pacaran? Ih, amit-amit ya kali gue pacaran sama Pak Boy kayak dia. Naon sih Neng? Ih, sampo lek boy. Tuh loba sampo lek boy di warung. Apaan sih lo? Kalau ente pacaran, tadi gunanya pelukan meni mesra gitu. Iya, gak banget gue pacaran sama kadal kayak dia. Tadi mah guanya karena pleset aja. Kenapa lu nanyain kayak gitu? Lo suka sama kadal satu ini? Enggak lah. Ih, ama binatang ieu Neng, para jasa. Dia mau ngajak Indah keluar. Mau ikut nggak daripada bete di rumah? Ayo atuh, bete gue di rumah. Ih, ayo, ageng ieu nya. Gak ada yang ngajakin lu kadal. Taris untuk ikut mah, ayo ikut baik. Tuh kadenge, mana lagi menangan. Yaudah ge, ayo. Ayo. Jalan-jalan. Iya apa sih, mepet-mepet. Nuhunnya terus bayarin hutang Neng. Ya Neng, buat Neng mah apa aja kasih. Ama bisa baik. Bisa dong, sehati arepi. Neng haus tuh. Haus A. Gini nya, ame sercena heula. Ya A. Neng, kayaknya jadi leut. Ya A. Neng, Iya A. harap ngomong kan Neng. Ngomong naon A? Hayang Neng, nggak ngomong naon. Iya tuh A, rek ngomong naon. Agak tuh nyawa gue ngomong naon. Iya, masuk jeruk jelas. Jelasin ge hayu. Ahai. Maksudnya A? Ama bercanda Neng. Neng, lamun nembak Neng, rek diterima moal. Nembak. Maunya teu ngarti Neng, maksudna Neng teh daek teh jadi kaboga ayeuna. Iya, bercanda baik. Ih, sajung nu bercanda dulu, ayo dulu. Ah serius Neng, demi halis teu bercanda ieu mah. A, maaf ya, bukannya Neng gak mau, tapi Neng udah nganggap A kakak Neng sendiri. Terus Neng nolak kakak. Bukannya nolak A. Terus naon ge? Buku Neng teh nolak AA. Ya udah Neng pikir-pikir dulu ya A. Neng minta waktu. Sampai iraha Neng. Ulah kebel-kebel, isi karata nih hate. Halo,
Iya, nanti Neng ke situ. Neng pulang dulu ya, ada urusan mendadak. Tapi Neng, anu urusannya can anggeus. Udahlah, ada. Lia, kita duduk di sini aja deh. Gue mau curhat nih. Mau curhat apa, Nak? Si Repi ngirim surat ke gua. Isi suratnya apa tuh? Dia mutusin gua tanpa sebab. Sabar. Gua udah sabar kok. Gua nggak nyangka aja si Repi mutusin gua. Banyak kok pria di luar sana yang lebih baik dari dia. Wih, kalau kadang-kadang kayak si Repi tuh. Iya, ada apa sih? Itu si Repi, tengkan lah orang ayo. Ya udah, yuk. Ayo. Aisyah kenaon Rep? Orang jomblo sorangan wae Aisyah. Is, ngeledek si Amaris. Pun anchor galau. Kalau kenaon sih, boga kabogo gente. Naon nu digalauan? Pada ngomongin apa sih lo pada? Jadi jalan kan nih? Jadi atuh. Terus nungguin apa lagi? Aidarnya kamarana, Riz. Biasalah jalan-jalan. Yang saya ngeluar dia. Ini ke mana? Enggak selalu bawa omong, enggak saya milu bae jeung aing selalu omong lah. Boga duit aing Riz. Banget sia mah moal boga duit, bikos kitu. Enggak saya milu guys. Saya amat sih Aris ngomong gitu udah dukun cewek. Ya ayo Repi ikut bajing kami. Banyak enggak sayo? Masya Allah, ya capek amat ya awak. Gawe kiki amatnya. Kamu please, Neng Tiara rek kemana? kaharep can anggeus emang gawena. Oh, bukan ya Neng. Oh, lapar tuh, Neng aya makanan. Oh, beli naon gitu Neng. Iya, pas meuli dahareun ge jeung di imah. Hayang tuh. Entahlah, jeung Neng bae. Bener Neng mah. Iya ya roti lumayan jika nyelebuteng Bener, kana naon, Neng. Bener Mandi bager pisan Neng teh. Sok atuh di emam aratina. Nya, geus atuh kumaha di mam Neng, rotina. Yuk mam bareng Neng. Poe ngeunah mam bareng mah. Ayo tuh Atuh Neng, mam bareng. Di mam atuh. Maaf Neng. Anu ieu pikir Neng dah.
lupa like, comment, subscribe, and share channelnya Bro Jimmy Official ya. Nanti banyak video baru. Dah.